Ngibingelele nabenkayishana kamenze yaphuza umlaza ngameva. Inabelembe. Namhlanje ngiphathele udaba lapha kwezinga media. Obelwenzeka njengoba nibuka umbukiso la kusesandlwana la ebekade kuhlangene khona amabutho kaZulu noma impi kaZulu. Kuzokhunjulwa isikhathi okwenzeka ngaso la impi yamangisi eyalwa khona phezulu nempi kaZulu. Lapha ke sizokhumbula ukuthi ingonyama ekhona ike yahlanganisa amabutho esikhondla sondini esike sakuvezela lo mbukiso la ingonyama ibizo phaka khona impi. Namhlanje ke bekufezekiswa leyo mpi kuzobukisa ukuthi kwakwenzakala ngalesi sikhathi la impi kaZulu yadibana khona nempi yamangisi ukuthi yahamba kanjani ukuze nezulu singayilibali singayikhohla lonto. Sizokwethula ke namhlanje Zulu inkulumo yengonyama ekhona la eyandulelwe khona noma eyethulwe khona ngumntwana okwaphinda ngene babazana emahaqa ebemethula ezothula khona inkulumo yakhe yosuku nengcikithi yomcimbi okuyikhona obekwenzeka lapha Esandlwana. Sizokwethulela kuzobuka lapha inkulumo ukuthi ithokozele mbukelo wami lapho bese ungakhohlwa ukuthi ngoma uqala kuba nathi lapha kule channel ubese uyasubscribe u-share le video nakwabanye bayibone ulike wenza konke ohleke bese ukuze sikuphe lezi ndaba iqhubekeze phambili. Nanso ke inkulumo yengonyama ethula lesizweni Esandlwana sicela ukuthi uyithokozele. Akekho phakathi wesisibiza ngomntwana kodwa yena sibiza ngomntwana kanje. Lento eyaba bayiqhubayo benodadewabo sazi ukuthi iyoze ibheleke kanjani. Udawisa kakhulu lokhu ubona ingane zenkosi zigova umuzi wenkosi umuzi wakwabo. Njengoba lonke nazi ukuthi izolo kuze bese kuseni namhlanje kade kuyicala eMgungundlovu elifaka umntwana umbonisi ngaphambili ufaka icala ufaka isilo nami wase siqophe usuku lobekwa kwesilo ekhuluma into engelona iqiniso umntwana ingekho indozo waqova nomhlonishwa indunankulu uzikalala esho into engelona iqiniso umntwana wenkosi ke ngeke ngisho ukuthi wayehubhuza mama ngabe ngiyamthuka umntwana mangisho njalo. Lakho izolo enkantolo futhi nasekuseni ngabameli ethi isilo singakuvuli nje nomlomo ethi inkosi asikabi nayo inkosi asikabi nayo inkosi awungcobe ngani makeva ngani ngiyaphupha ngoba sabe ukuthi inkosi sinayo. Wena bandlo sangalezo ngibonga isikhungo imbuso khoza sesikola amagugu izinje eshowe sasukela insizwa ukuthi zihambe ngenyawo isuka ondini uthanga lana zafika lapha ihamba ngenyawo ikhumbula impi yenkosi yayihamba ngenyawo ondini ize lapha lolu hambo lokugubha ukhumbula isibindi samabutho asuka ondini egabavula ngenyawo eqonde Esandlwana ngo-1879 bebekhumbula lokho lezi insizwa zakithi ekulungela ukugqolozelana nanoma yini bengazi yofagula lamasube njani. Kwisima ngokubona abantu abasha abesilisa nabesifazane behlonipha kubazisa amaqhawe esikhathi esedlule. Kuyinto efaneleyo lena esiyenzayo futhi ifanelekile impela ukuthi simumele inkumbumo yabo ifake intshisekelo uhambo lwethu osaqhubekayo. Zulu muhle aphelile amaphupho omntwana enkosi umntwana wasekhwezi. Njengoba sengisukuma ngithi wena bandlo wena weswelathi ngoba lapho ngekho mungu ngekho mtholo uMahlavana aphulumlile endulinde abasa umantshangolo gcele banisima lemnyama engabende besikwane ngonyama khutsha mseleka nogaraze bethi fani yosiwe hlake mkhandaba yela myaba esabeka ifani wacela imvula unkosi enkulu ongabela abantu ukudonsa amazaphu membotsheni zomtshezi sikudla sikandaba esibhele ngamashaka nokusuka phezu kothubela umsitho osetile ngonongowani ngoba ngabasethi ngobena bakakhinya bembaxozele enjoda kokatshana babethi ndondolena engaphuli maphiko indondo zonke zaphula maphiko kwazingelizo lasehlungwana ngobhuphuluza amabhaka senkwenkweni nabasehloni nabaleka bhanga
belungu sigwembe salawulwa nabamhlophe belungu ikhaba lodelanga sedlungwa namanye amakhaya emixelengwana banithamaleka faswaliwayo hebothamaleka wenisetebanake siyebesi nengamhlakude blokangqangaza bafasi bakangqangaza nolesi bayenjengamathole kasamathole ozawulalaphi ngoba udabule komlabo bezala ngokhwana wafika umnikezi yade imikhondo wathi umntu kandabusi bakwazi nangasemehlweni inyathi kanda bemfundo simakhenkeni nabevibele ngamaphande emkhonto bethu umhlathu zingabisawela itha isuwela iswana ngamakhanda amadoda washikezela umashikezelo omnyama obedelezela ngenhlenda yakhe iyakushola ngesikhala sampahlela obenga nomakhwakaza uye ngonohadu obezala kumsweli wafika ikhokha yemnyatheliso walikhokha iqabi lwabo lezikabi wengokhawozi enzela ngusilwane wafika ikhokha yemnyatheliso walikhokha iqabi lwabo lezikabi sina simadune ngesawukatshana sile simadune esimenyezwe ngumzeleza ngusiliswayo phansi lingayihlablondlo vebelungu phansi manihlabathi yoba nibangile phansi yokusimlanda imidala eyenzwa ngoyihlo ushithelozele ngendloveni ohlanya indlovu yathumuka babexokozelela abakayise izithe zimagwegwe ugwegwe abakayise ijininde lemnyameni ngabende bezinywele ingonyama mphathi wohlelo umntwana waseyivindini ndunankulu kaZulu umntwana wakwaphinda ngene. Thank you. Ngibingelele abatwana abangobaba bami endlunkulu, ngibingelele abatwana abango-anti bami, ngibingelele ikakhulukazi futhi kubatwana abangabafowethu nabatwana abangodadewethu. Ngingakhohlwa ukubaluleka, ngibingelele ibutho engibambisene nalo nina BESILO. Ngithokoza kakhulu namhlanje ukuthi ngikwazi ukuthi ngithola ithuba ngime phambi kwenu, phathi kwenu namhlanje. Kuyusuku lwami lokuqala ngiyingonyama, ngihlanganisa umsebenzi kababa ISILO esengizalayo. Ungokuqala ukuthi ngigcobe lapha Esandlwana, lapha ethempelini lethu siyisizwe sikaZulu, lapho khona umlando omkhulu futhi esizigqaja ngawo lapho kwenzeka khona. Ngithokoza kakhulu ngoba ngibonga ithuba nje. Ngiyazi ukuthi ingonyama engizalayo yayikhuluma kakhulu, yayineyalo neyibusiso, yayiqalekisa futhi la kwakufanele ukuthi iqalekise khona. Ngakho-ke sizwe sikaMageba, ngibonga ukwemukeleka kinina. Ngingakhohlwa imeya ezikhona, imeya yaseZululand, ngingakhohlwa usihlalo wamakhosi inkosi uChiliza namakhosi akhona phakathi kwethu namhlanje. Ngibonge kakhulu futhi kuyimeya yaseZululand uThula Sizwe esibambisene naye. Ngibonge
kakhulu kuyimeya yalapha enquthu uShabalala ukuthi akwazi futhi agcine ewenzile lo msebenzi omkhulu kangaka ukuthi njalo ngonyaka lo mcimbi ubuwenzeka. Ngakho nina besilo ngiyabonga konke lokho ukuthi umcimbi ugcine wenzekile, ngoba sike saba nenkinga nemicimbi yasedlukulu la khona bese ibambela thina uhulumeni esemingaphesheya komfula, futhi ngisingeke simsole uhulumeni kwakwenzayo, ngoba naye uhulumeni waba nokudideka okukhulu ngeinkulumo nangezathu ezenzeka endlukulu kulezi insuku, fana nomkhosi wemihlanga esiwenze engwavuma. Senza umkhosi womhlanga siwenza enyokeni, esigodlweni sasenyokeni, kodwa futhi sikwenza lokhu kunzima ngoba kunemithetho yohlelo lwe-COVID-19 okumele ukuthi siyihloniphe imithetho yakhona, ngoba ekupheleni kosuku isiza thina. Nina besilo ngithokoza kakhulu manginibona uZulu emningi kangaka, esithe masenibiza nasabela nasondela enkosini yenu. Nina besilo usuku olufana nalolu lungilethela imizwa eyahlukene, ngoba siyazi ukuthi la esikhona namhlanje kwakwenzakalani, yini eyenzeka mhla ka-22 January ngo-1879 la iNgwenyama yalikhipha ibutho lisuka ekhaya esigodlweni ukuthi kuyolwelwa kuvikelwa izwe. Lokhu nathi namhlanje kuyosiza Zulu ukuthi sibe munye, sibambane, sivikele izwe, sivikele amasiko ethu, futhi sizigqaje ngobuZulu bethu. Nina besilo ngithayisela khona lapho ngandisa ukuthi kube khona ukuzwana, ngoba isizwe sikaZulu sihlonishwa umhlaba wonke. Lokhu isilo esingizalayo sasithima silapha emcimbini ukuthi kungani isilo, ngoba iNgwenyama engizalayo ibikholwa kakhulu, ithandaza futhi, okusho ukuthi isilo sasikusho lokhu ukuthi lapha Esandlwana uNkulunkulu wawela othini, ngoba kuwumlando eseyigqaja ngawo lokho kwenzeka lapha Esandlwana. Nina besilo ngicela ukuba ngibonge esizweni kakhulu
kukho konke okwenzakalayo ngiyazi ukuthi kuyanilimaza kakhulu ngoba ubukhosi nesihlalo iwona msamo wenu. Manje izinto mazithatha kude kanjena nemsamo yenu iyalimala. Nginaso-ke nina besilo isifiso sokuthi sengathi ngasheshe kulunge indaba yesihlalo ngoba kunedlanzana nje elincane elisiphikisayo lisimise kabi siphuma siyangena ezinkantolo uma ngalo ukuthi hawo thina ingwenyama endala siyihlonipha noma engasekho. Ingakho lokhu akushiya ekumisile sizokwenza sizoqhubeka nakho njengawo amasiko ethu. Ngijabule ukubona ibutho elingaka ninginikeza ithemba nodoloqina ukuthi nikhona eduze kwami, ningakhethi ukuthi ubani uthini. Inkosi yenu niyayazi. Ngakho-ke nami sizwe sikaMageba ngizithola ngiyinikela kunina ukuthi konke ubaba ashiya esifundise khona nawo onke amasiko neyifiso futhi ayenazo ukuthi imicimbi ngokuhlukahlukana ngoba bekukhona imicimbi yeinduku, umcimbi wenqina kanjalo nokweshwama kanjalo futhi nomkhosi woswela la sisuke siqinisa khona isihlalo sikaMageba, la sisuke khona sithandaza sikhulekela izwe siqinisa nenkosi. Ngakho-ke nina besilo ngiphakamisa ukubambisana siyisizwe siye phambili. Ngiyazi ukuthi kuningi eniyibuza khona mhlawumbe abanye beyiphendule ukuthi gazi ngwenyama line khona izusaphi. Nina besilo ngiyanethembisa niyalokhu niyibuza kakhulu ukuthi ngizonisa phambili lapho enifuna ukuya khona. Nina besilo ngithokoze kakhulu ngoba imicimbi mangibona nihlangane kanje naZulu omnyama, imicimbi ngoba siye emcimbini wamagano emva kwalokho engwavuma. Nina besilo nakhona lapho nginesifiso sokuthi libe khona ibutho njengoba ngibonge kakhulu futhi izinduna zamabutho ukubambisana. Ngiphinde ngibonge, ngiyazi ukuthi ngeke ngakukhuluma sikwakhangela. Ngithokoza kakhulu nina besilo isibaya enisakhile ngokubambisana namakhosi namabutho nezinduna, isibaya esakhiwe kwakhangela saze saphela. Kuwumsebenzi wenu kubambisene kanye nabatwana. Ngithokoza kakhulu ngithi uNkulunkulu akabusise amandla enu kwenzile
ukuthi sigcine siphelele lesiyasibaya. Ngibe nenhlahla ke lena bakwethu ukuthi ngilithola ithuba ukuthi undunankulu wami naye ulitholile ithuba lokuthi egcine sibonile isibaya, naye wasibusisa. Sinenhlahla ngoba sinedlozi lethu eliphilayo, umntwana ukuthi uphakathi kwethu njengoba sikulesi sikhathi. Ngithokoze kakhulu, ngibonge futhi kuma Nazaretha abakwashembe ngoba nabo basifakile isandla ekwakhiweni kwesibaya. Ngithi akwande ngoba nonyazi lwezulu lwakwazi ukuthi lifike nalo lesibona isibaya sesiphothulekile ukuthi nalo unyazi lwafike lwabusisa nina bakwethu. Sinenhlahla ke nina besilo yokuthi umntwana ufike wasibusisa isibaya noshembe wasibusisa, okusho ukuthi konke esihlose ngakho laphaya esibayeni kuyakhanya kuzokwenzeka. Nina besilo ngingasandi kakhulu, ngithokoza kakhulu, ngibonge abezokuphepha abakhona phakathi kwethu ukuthi umthetho uyagcineka ngoba silapha. Ngithokoze kakhulu futhi kini nonke ekuyiphatheni kahle, futhi ngithi sengibonga ukubekezela kwenu kukho konke okwenzakalayo, ukuthi ningadideki futhi niyabonakala ukuthi nididekile entweni yenu, ngoba ngisho noma sekungenzekanga lokhu kwesilungu, kodwa ukubekwa kwenkosi ingene esibayeni ngicabanga ukuthi khona okusheshayo okuphuthumayo, ngoba engukhalela kakhulu imisamo yenu, ngoba omkhulu benu nokhokho benu bebehlala namakhosi, manje mabengasekho babheke kunina eniphilayo ukuthi noma ngabe ninaziphi izikhalo akulunge kuqala umsamo wasedlukulu ukuze nemsamo yenu ilunge nina besilo. Sengiphothula, ngithokoza kakhulu Mageba umntwana waseyibindini, ngibonge kakhulu futhi nasebuthweni esisuke nalo ondini, bazinikela bafika balala khona lapha badela emakhaya abo. Ngiyathokoza kakhulu kulelo butho. Sengiphothula futhi ngithokoza kakhulu nina besilo, ngiphakamise umoya wobuzulu, ngiphakamise izibusiso ukuthi nonke enikhona lapha phakathi kwethu namhlanje, ngithi inkosi inibusise, inkosi benani nabadala balapha ekhaya, ukuthi umlando owenzeka lapha siyayigqaja ngawo siwuZulu. Mina ngikhona ngizobambisana nani nabesilo. Ngithokoze kakhulu ndunankulu kaZulu, umntwana waphinda ngene sibambisene naye, kunzima kunjalo. Kwesinye isikhathi ngiyake ngimzwela ubuhlungu ukuthi nasengoyameni endala
uyena kade egijima ngesikhathi sami futhi manje ngoba isikhathi sami usagijima namanje. Ngakho-ke nina besilo sinenhlahla uNkulunkulu uthi usasigcinele yena, ngoba kuyabonakala ukuthi uNkulunkulu unathi. uNkulunkulu usibhekile isizwe sikaZulu kukhulu futhi akuhlose ngaso lesi sizwe. Ngakho nina besilo ngiphakamisa lokho ukuthi umoya wenu ungaweli phansi, uhambe ngendlela njengesizwe esiyigqajayo. Ngakho-ke ngithokoza kakhulu nina besilo, ngithokoza kakhulu kuNdlunkulu wami esibambisene naye. Nina besilo ngibonge kakhulu uNdlunkulu uGwabini noNdlunkulu uNtombela enqangiphilile. Ngithokoza kakhulu nina besilo, inkosi nibusise. Idakatsinsi kandaba okade besisitheka yebabakini kwaZulu sihangu Ngithokoza kakhulu Mageba. Nakho bese ngathi kusele ivakashi zethu ihambeli zethu uMajor Chronic ukhona phakathi kwethu. Bengifuna ukuthi ngifisa kube khona okuyisipho okuzoba isikhumbuzo salolu suku lwanamhlanje.